Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Okhuluma nani uPastor Hlatshwayo endaweni yaseWheatbank ebandleni laseSikhanda Church. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko sethu esithi iyephi inhlonipho kubantu abasha. Ngaphambi kokuthi sichubeke bengicela ukuthi sithandaze. Siyasondela baba wethu ingcwele egameni elihle linamandla likaJesu. Siyakumema uNkulunkulu wethu othembekile, wena ongahluleki, ongozeli ongalali. Namhlanje baba wethu ingcwele sazokhuluma nabantwana bakhe ezindaweni ezahlukahlukene. Siyakhuleka baba wethu ingcwele, sikhulekela ukuthi umoya wakho nomlilo wakho ingcwele wehlele komunye nomunye ozobalalele baba wethu ingcwele lentshumayelo egameni elihle linamandla likaJesu. Siyakumema Nkosi ukuthi ihlanganyela nathi manje naphakade. Amen. Balaleli, sakhuluma isihloko sami sithi yephi inhlonipho kumuntu omusha. Sizothola incwadi yethu yokuqala lapha kuLeviticus 9, kuLeviticus 20 verse 9. Lapho lifundeka ngalendlela. The Lord gave the following regulation: anyone who curses his father or his mother shall be put to death. He is responsible for his own death. Siphinde futhi sifunde lapha kuProverbs 23 verse 22. Lapho lithi khona, listen to your father. Without him you will not exist. When your mother is old, show her your appreciation. Truth, wisdom, learning, and good sense, these are worth paying for, but too valuable for you to sell. A righteous man's father has a good reason to be happy. You can take pride in wise son. Make your father and mother proud of you. Give your mother that happiness. Namhlanje bazalwane, ngifuna ukuthi sikhulume ngomuntu omusha nenhlonipho. Siphile emhlabeni la abantu abasha balahlekelwe inhlonipho, la abantu abasha balahlekelwe ama values wabo. Manje namhlanje sisafunda izwi lenkosi lisitshela ukuthi umzali nomzali akathokoze ngomntanakhe amlethile emhlabeni. Kodwa uma uthi uyabheka, abezali abathokozi ngabantwana babo. Abezali abathokozi ngabantwana ababalethile emhlabeni. Kodwa abanye abezali sikhuluma manje, omunye uziyazibuza ukuthi Nkosi mina ngoneni. Buyangikutshele mntana sekhaya ukuthi ayikho into oyonile. Kuphela siphile esikhathini whereby abantwana bethu banikiwe amalungelo. Kodwa ngalesikhathi government yethu banika amalungelo, abazange abantwana bethu bafundiswe ngamalungelo. Yila malungelo namhlanje abenza ukuthi baphendukele abezali babo. Yila balungelo namhlanje abenza ukuthi balahlekelwe irespect. Buyangikutshele umuntu omusha usaphila emhlabeni, lithi iBhayibheli umudelela umzali wakho, lokho kusho ukuthi uyamthuka, uyamkhesa. And ngenxa yaloko awudeserve enye into, kodwa udeserve ukufa nokufa. Uyangikutshela imfihlakalo ukuthi namhlanje iBhayibheli alidiscriminateanga noma alishonga ukuthi malikhuluma ngomuntu omdala lichaza ubani. But iBhayibheli isibusela emuva kuma-roots wethu, whereby umuntu omusha bekathi noma hlangana nesalukwazi sisindwa ngamaplastiki. Uthola umuntu omusha ahlupheka, athwalisa isalukwazi abamba amaplastiki ayosibeka endlini. Kodwa namhlanje siphile esikhathini la umuntu omusha noma ngahlangana nomuntu omdala, abanye bagcina sebamhleka, bamkhomba. Uma ufunda izwi likaNkulunkulu lithi uElisha bekanyuka intaba. Uma uElisha nyuka intaba kunento eyenzeka, lithi iBhayibheli kwaqhamuka abafana. Labafana uma baqhamuka lithi bamhleka uElisha, bathi yenyuka mpandlane endini, yenyuka. Lithi iBhayibheli ngoba uElisha wayesethukuthele wajika wabakhesa in the name of Jesus. Okwenzeka kulabafana, lithi iBhayibheli kwaphuma amabhere amabili ehlathini. Lithi iBhayibheli lamabhere adla 40 abafana, okusho ukuthi kungenzeka ukuthi labafana bebandlula na ku-50. Manje ngifuna ukukutshela mntana sekhaya ukuthi namhlanje ngifuna ungizwe kahle. Usese kule comfort zone ohleli kuyo, uhleli ku luxury all this time. Bo labezali bebakunakelela,
they take you to school, bakumikise esikolweni, balwela ukuthi wena ufunde. Yazi kunezinto ezizwisa ubuhlungu empilweni ngoba ngaleso sikhathi lo mama bekavuka ngo5 ekseni ahamba ngezinyawo aye emakhishini angadli alwela ukuthi kudle wena asacrifice yonke into. Namhlanje wena umkhumbuli nokumkhumbula awumbheki nokumbheka. Abangani bakho mabakubuza uthi wena umama wafa, ukhuluma ngomuntu osaphila uthi wafa. Abanye angifuni nokukhuluma ngoba izinto ezenziwa abantu abasha zihlazo, ziyi-embarrassment. Omunye uyamphika ubabakhe athi noma tshela abangani bakhe athi ungazongitshela ngalento le. Lento le oyikhomba ngomuno ongayazi ukuthi ungubani namhlanje inguba bakho. Usacrifice impilo yakhe yonke asebenze engadini alwela ukuthi wena uthole education. Namhlanje uyi-engineer, you cannot even remember la ubuya khona just because you've got those qualifications. Buyangutshele lithi iBhayibheli namhlanje you will never have those things onazo uma bekungasuye lo mzali. Unako konke kungenxa yalo mzali. The least you can do ukum-appreciate. Uyakhuluma manje uyangutshele umuntu omusha bakhona abanye abazwisa ubuhlungu umuntu omusha. Omunye ubabakhe wamshiyana 3 months. At the age of 3 months waphuma wahamba. By the time ahamba lo mama bekangazi ukuthi enzeni. But the miracle came when this man afika empilweni kamamakho afika athatha responsibility engasiye yakhe. Uthatha lo baba uthi ngiyakuthanda, I will raise your child. Ufundisile lo baba. You know what? Lo baba uyi-CEO weScom, but ngalesikhathi bamtshela ukuthi wena uyaperform esikolweni. Lokho kwenza umehluko ngoba waraba idiary yakhe for a day, watshintsha zonke izinto. You know what is surprising? Lo baba bekafuna ukhomba wena uthando. He gave up the whole day ngenxa yakho ahamba yohlala esikolweni ukuthi abukele wena udlala idrama, ukuthi abukele wena udlala icricket. Konke lokho ukwenza ngenjongo yokuthi ufuna ukukhomba wena uthando. Kodwa namhlanje mawubheka emuva sowukhulile uku-age 30 years usebenza eBHBD, usebenza e-Extrata, lo baba usamrecognize. Yini isizathu? Asazi umuntu omusha. Sibuza wena ngoba inhlonipho ilahlekile kubantu abasha. Uma abangani bakho bakubuza bathi ubhuba bakho uthi ungazongitshela ngalento akusiyithime lo muntu lona. Lesi stepfather mina ngifuna ubabami. Beka kuphi uMahlangu ngaleso sikhathi? 30 years yonke angekho empilweni yakho. 30 years yonke ungamazi ukuthi uzula kuphi. Namhlanje uyofuna uMahlangu kodwa ukhuliswe usikhosana. Usacrifice yonke into empilweni yakhe just ukuthi abayenze sure ukuthi wena uthola ihappiness. Just ukuthi ayenze sure ukuthi wena uba successful empilweni. Wa give up imali yakhe ukuthi akukhulise. Nangelinye ilanga usikhosana akazange eze kuwe akutshela ukuthi wena usumntwanami. Kodwa usikhosana from 3 months ukuthandile wakwenza umntanakhe wak-adora akufake efoshini akufake emakhams afuna ukuthi ufile that comfort zone afuna ukuthi ufile ukuthi nginobaba. Kodwa namhlanje mawutshela abangani bakho ubatshela ukuthi lona akusuye ubaba. Uyangutshele le pain lelo lifilisa ubaba usikhosana, le pain lelo lilethe enhlizweni kaSikhosana. Believe in me, God will destroy you, God will kill you. Siphila namhlanje kulesikhathi esiphila kuso sinabantu abasha ungena e-Extrata ahluleka ukulasta 2 years. Yini indaba? Lo muntu lo ukhohlwa amaroots wakhe, lo muntu lo ukhohlwa bezali bakhe. uNkulunkulu ambulale bese bayakhuluma abantu abaphila emhlabeni abangamazi uNkulunkulu bathi lo mntwana uloyiwe. Lalela, awuloyiwanga. Lalela, ulahlekelwe ukuthi ukhohlwela abantu abakulethe emhlabeni, labantu abagive up impilo yabo just ukuthi wena ube nempilo. Muntu omusha namhlanje hlala nami ngifuna ukukhuluma nawe ngikutshela ukuthi there is a chance yokuthi you can turn your life around. Ungayishintsha impilo yakho, ungabuyela kulabezali, hamba yoqala uqolo ubatshele ukuthi I am back. Ulingisa indodana yolahleko eyathi lapho sekuphele konke yabuyela emuva yathi ekhaya ubaba unezisebenzi unako konke bayadla, mina ngibulawa indlala. Uhleli lapho namhlanje yingoba wena awufuna ukhuzwa. Namhlanje kunama street kids eSouth Africa. Yini indaba? Abantu abafuna ukukhuzwa, abantu abafuna ukutshelwa. Lithi iBhayibheli namhlanje uma umzali ayithanda ingane yakhe
uzoyala ukuyelelani ukuthi akafuni ukubona wenza kabi, akafuni ukubona uhluleka empilweni. Akekho nomunye umzali ofisa ukubona umntana wakhe ahluleka, kodwa ngenxa yabantwana abangafuni ukulalela, omunye uqolela ukuthi ayolala ephayiphini, uzolala ephayiphini, kodwa God will never forgive you for that. Uzokubulala uNkulunkulu uhlele ephayiphini, isidumbu sakho sizobuyela kamasilela, sizobuyela isidumbu sakho ngoba kuyila uvela khona. Noma ikhaya ungalifulathela namhlanje, but I want to tell you ukuthi there is no better place than home. uNkulunkulu namhlanje ukhuluma nomuntu omusha ukuthi umuntu omusha akutshintshe indlela ophila ngayo. You know, it's very surprising. Omunye ngikhuluma nje uhleli ku comfort zone, uhlele emasofeni, udla kamnandi. Omunye udla iSunday course, kodwa mangathi ubuza bezali bakhe abanako nokudla, balinda bomakhelwane ukuthi baze ba provide. Abanye abanayo nendawo yokuhlala, bahleli phezu kwama-crate we-cold drink. Kodwa wena udrive i-4x4, hey wena udrive i-Mercedes Benz, buya ngikutshele ngeke impilo uzuphumelele. uNkulunkulu uzokudestroya, uNkulunkulu uzokubulala. Abanye ngikhuluma nje enkonzweni unikela nge-10,000 yobumnikelo wakho, ngeke uNkulunkulu azawubusisa. Yini isizathu sokuthi uNkulunkulu angawubusisi lo mnikelo? Ngoba kunabezali bayakhala lapha emuva, bayakhala abezali bakhala ngawe, they are longing for you. Bengikutshele umuntu omusha, bengikutshele sithandwa sami ukuthi kubhlungu kangakanani ukungabi nezali nabezali. Namhlanje kunabantwana eSouth Africa bayalonga, bafisa ukuthi ngabe umama uyaphila, just to have that love, that comfort yokuthi ngibe nomama. Omunye uyafisa ukuthi ngabe nginobaba, just to feel that comfort zone yokuthi ubaba ukhona. But wena unaye, udlala ngaye, umbiza ngesilima, awumthengeli nokudla, kodwa uhamba uyonikela enkonzweni. Umfundisi ugqoke isudu expensive, ugqoke imali yakho, kodwa ubaba akanaso nesicathulo, mama akanayo nendawo yokuhlala. Uhlala emkhukhwini, uhlala ematshotshombeni, uhleli wena eTasbet, uhleli ku-Mansion House. Uyangitshela umuntu omusha, ngeke impilo yakhe iziba blessed. uNkulunkulu uzokubulala, uzowuthola lo msebenzi usebenze, kodwa ngeke ulaste Eskom, ngeke ulaste Extrata. Noma ungaba yi-politician engakanani, kodwa ungamnaki lo mzali umuntu omusha, God will destroy you and God is going to kill you. Lalela muntu omusha, we are living in the days whereby abantu balinda bezali baze bafe, athi lapho sekafile wabo makhelwane baze bamangale. Hey muntu omusha, bamangala bomakhelwane. Ugogo ufile, uhlala emkhukhwini, ugogo bekadla bomakhelwane. Namuhla qhamuka amapajero, kuqhamuka amaprado, kuqhamuka ama-4x4, afika amakari ame, babuzana bomakhelwane bathi kwenzakalani. Hey abantwana bakhe basale bakheqile, hawu abantwana bakhe bazomfaka ku-comfort zone ye-casket, balanda iminki blanket, bayilande home choice, babhadala 700 rand. Kodwa lo gogo wabantu bekahluleka nokuthola isaka lempuphu, abantu bahambela ekudeni bangamboni. Uyangitshela umuntu omusha, closing that gap in your heart nge-casket ngeke kukusize. Ungamlinda azafe bese ufuna ukuzovala ihole esenhlizweni yakho, uyivale nge-casket. Casket ayivali ihole. And uyangitshela imfihlakalo, i-graveyard yenzelwa abantu abalele, abantu abandlulile emhlabeni, akusiye abantu abaphilayo. Namhlanje uthola abantu abasha ngo-6 ntambama uhlele emathuleni uyakhala. uNkulunkulu umnikile lo muntu i-chance asaphila emhlabeni ukuthi hey muntu omusha, buyisana nabezali bakho. Hey muntu omusha, lungisa izinto nabezali bakho. Kodwa umuntu angasilungisi, athi ungazongitshela ngaleli khehla, ungazongitshela ngalesa salukwazi. Buyangitshele uma bengasile khehla, uma bengasile salukwazi, bongeke wena ube khona kuleli zwe siphila kulo. Ukhona kungenxa yabo, ukhona kungenxa yomusa, ukhona kungenxa yothando. Lo mama ukherile for 9 months. 9 months ahamba nawe, 9 months akwathwele, akuphi ukudla, ayenza konke ukuthi uphile. Wadlula lapho wafika emhlabeni, waqhubeka lo mzali wakunesa. Omunye bekanethwa izimvula, nathi ukuthi akhulise wena. Namhlanje ukhulile, uthi la ndizomtshelani.
leyo nto leyo God is watching you. Ukubhekile uNkulunkulu umuntu omusha uzokubulala. Akajiki uNkulunkulu uthi udeserve ukufa, ulungelwe ukufa. Namhlanje South Africa sikhuluma ngokuthi abantu abasha bayikusasa lethu. Sikhuluma ngaliphi ikusasa uma ubheka abantu abasha. Alikho ikusasa South Africa ngoba ikusasa yilo leli elikhohlwayo ukuthi amarusa kuphi, elikhohlwa bezali babo. Uma ngabe nawe namhlanje ukhohliwe yilabezali buyangutshela uzokukhumbuza uNkulunkulu sekubambile ukugula kungasese iAIDS kodwa uzobanjwa ukugula okuyohlula abodoctor kuhlula izinyanga. Hey umuntu omusha lokho kugula lokho kuze kufaya thuneni and lokho kugula yiko kuzokubisela emkhukhwini uphume ku Mansion House. Seyitshela yesathu ukuthi seside lesikhathi ugula wena. Uyangutshela uyilokho yikho namhlanje kungenxa yalomzali. Ubungeke uphumelele empilweni omunye umzali angalali ubusuku nemina athandazela ukuthi wena uphumelele esikolweni, athandazela ukuthi wena ube successful. Namuhla usuccessful uthi lanti izomtshelana leyo nto leyo bengalali ifuka ekseni shone kamisisi yosebenzela wena afike emsebenzini angadli thatha ukudla kwakhe afake eplastikini ukuthi usipha yodla. Namhlanje usipho udlile, usipho usuthi khulile usipho kashili yakusatha uthi lento izongitshelana. Hey umuntu omusha umshile yamama emkhukhwini uhlala ku Mansion House. It's very surprising ukuthi abantu abasha baphila kanjani. Uyangutshela nothing you will touch in this world ezoba blessed. Ayikho into uNkulunkulu azokubusisa kuyo. Yini indaba uhlulekile ukunaka bezali bakho. Uma ufunda iBhayibheli ngoba seFesu 6 verse 1 lithi bantwana lalelana bezali benu ngokuba lokho kulungile. Liphinde lithi iBhayibheli balaleleni ukuze insuku zenu zande ezweni. So wena every day uma ungamrecognize lo mzali, every day if ungam-appreciate, God is watching upon you. Maybe ngikhuluma nje omunye usele na 2 days, her days are numbered, izinsuku zakhe zibaliwe. Yini indaba ukhohliwe lo muntu ukuthi kunabezali labezali abamnakelela asewuswana bambeka bamphatha kahle ukuthi azakhule. Leso stepfather, leso stepmother namhlanje osibiza ukuthi lo uzongenzelani, lo uzomtshelani. Labo bantu labo they gave up their life for wena, they gave up everything ngenxa yakho. Namhlanje bazokwenzelana. Uyangutshele umuntu omusha ngikhuluma nje omunye wathi makafika emhlabeni ugogo wakhe wayesibhedlela ayomlanda sekafonela abo sister bamtshela bathi indodakazi yakho indlulile emhlabeni. Okumangazayo ukuthi lesalukwazi sishikashike nawe, sashikashika lesalukwazi saze sakukhulisa. Namhlanje uyindoda, namhlanje ungunkosikazi, namhlanje ukhulile ufundile. Ngikhuluma nje kunabogogo nempenshini yabo abasayazi. Yini indaba abazukulu? Ugogo uyahola every month kodwa ukuthi imali iphelelaphi akayazi. Uma ugogo asuka emholweni umzukulu useceleni kwakhe uthi letha gogo. Uyangutshela umuntu omusha usayithatha leyo mali kagogo uNkulunkulu ukubhekile every day mawuyithatha le mali uNkulunkulu ukubhekile namalanga wakhe emhlabeni ayancipha. Ngelinye ilanga mhlawumbe uyothi uqeda ukuyithatha bese uyandlula emhlabeni ngoba la kuleli izwe sakhile kodwa singabahambayo. Uyangutshela umuntu omusha ukuthi minki blanket evele home choice ayifix igap nezinto zenze kubezali bakhe ezimbi, ayifix ama mistake wokuthi wena uneglect abezali bakho uhamba uyophila luxury life, uphile ku comfort zone, uphile ngendlela othanda ngayo, ubukhohliwe ngabezali bakho. Uyangutshele ikhasket ayifix izinto kodwa kukuwe uNkulunkulu usakunikile that chance yokuthi usesekhona emhlabeni. You can live that life. Buyisane nabezali bakho, ubuyisane nabezali bakho, ukhulume nabo, ubatshele kuhle kwendodana olahleko ukuthi mama ngonile, baba ngonile, ngikoleleni. Ngoba umuntu omusha siphila la kulomhlaba, lempilo siphilayo sibolekiwe. Everything in this world
is temporal. So labezalo dlala ngabo ngelinye ilanga uzobafuna bathi bagcwala amakhelwane basabuzana ngamapajero babona ukhihla isililo bathi uyazensisa kanti emptiness iqalile enhlizweni ngoba umuntu one-emptiness uyabonakala uzothola umuntu akhala ngenye indlela emangalisayo yini indaba uqala manje ukufila that space sokuthi umara ngeke akusize umuntu omusha une-chance yokuthi ungazilungisa izinto lo mama saphila une-chance yokuthi ungazilungisa izinto lo mama sanyathela lamhlabeni ngoba buya ngikutshele noma ungaya enyangeni akukho inyanga ezokwenza uma uhlulekile ukuyenza lento usaphila ayikho indlela yokuthi wena ungakwazi ukubuyisana nomzali wakho uma selehlile ibhokisi lithi iBhayibheli abehlele egodini lethu unzila abafileyo abayophinde bakhuphuka so wena mawuhlele emathuneni usho ukuthi uzokhuphuka yini ngeke aphinde akhuphuke livaliwe ipage elidala kuqala ipage elisha hambile umuntu omdala usilelele ngokuthula uyabuya wena manje uzomhlupha ubusuku nemini bantu abasha ithuba lakho leli lokuthi izinto ungaziguqula ithuba lakho leli lokuthi ungazishintsha izinto kukuwe kubiza wena ukuthi ulahle ipride onayo ulahle ipride yakho ekulahlekisayo ulahle abangani bakho abadukisayo abakwenza ukuthi ukhohlwe na umndeni wakho umndeni ubalulekile uyangutshela umuntu omusha kunezinto ezithu emhlabeni ongeke uzikhethe umndeni nabezali lapha sizikhethela ukuthi sifuna ukuyaphi oruJehova semazulwini uyokhethayo lithi iBhayibheli ngesikhathi abafana bemkhomba uElisha enyuka intaba bathi yenyuka mpandlane endini badlala ngaye ngoba namhlanje abantu abasha badlala ngabantu abadala lithi iBhayibheli wathuthela wathi makabheka emuva wabakhesa ngegama likaJesu makabakhesa lithi iBhayibheli kwaphuma amabhere wabadla abafana abayi-40 uyangutshela umuntu omusha mama khona mangasebenza emakhishini kodwa ngeke ukuguqula ukuthi ungumamakho ubaba khona mangadakwa aphuze umuntu omusha baze bamshove ngegrave ngeke ukuguqula ukuthi ungubabakho loyo muntu loyo ungumzali wakho loyo muntu loyo ukunikeza ichance yokuthi uphile futhi loyo muntu loyo ukunikeza impilo wena muntu omusha manje ngifuna ukuthi ulalele kahle ukuthi manje unethuba lokuthi izinto ungaziguqula dlule ebantwini abantu angeke bakwenzele lutho noma abantu bangakutshela but this is not your biological father uyangutshela uNkulunkulu ukuthumela kulobaba ngoba uNkulunkulu amtrusta ukuthi he is man enough ukuthi uzokukhulisa ngendlela efanele ukuthi uzoyithatha iresponsibility akafananga noMahlangu oyibalekele nge3 months kodwa sikhosana uvumile ukuthi ngalesikhathi uNkulunkulu amnika itask ukuthi wena sikhosana uzomkhulisa uSipho wavuma usikhosana wathi inkosi ayisurrender ngizomkhulisa njengengane yami uyangutshela mntana omuntu omusha omunye namhlanje stepfather sisejele uboshelwe irape angayazi yini indaba ukhohlisene nabangani uzobenefithani all the pain omkhose yona all the suffering omkhose yona ukuthi azayohlala ePakistan ahlalele into angayazi God is watching you maybe ngikhuluma nawe this is your last day so udelele sekwanele noNkulunkulu mhlamba akasekubheki nokubheka ngoba ukutshela kahle uJehova uthi umuntu odelela umzali wakhe ufana nomuntu omthukayo loyo udeserve ukufa namhlanje nawe uzolahlekelwa ukuphila kwakho ngenxa yokuthi uswele inhlonipho uyangutshela noma ungasebenza extrata lokho angeke kuze kukwenze umuntu omusha ukuthi uzube ngcono noma ungasebenza eScom angeke kuyitshintshe indaba yokuthi wena uqhamuke emndenini kahlatshwayo uyahlala unguhlatshwayo noma ngabe ungayapi kuze kube sekufeni yohlala unguhlatshwayo labangani ophila nabo labangani abakutshela ukuthi it's not worth it ukuphila nomndeni wakho bakutshela ngoba kwabona eyabi imindeni bayineglectile uyangutshela umuntu omusha uma ngabe namhlanje umestradini ngoba wena ungafuni ukuthathiswa ngoba wena ungafuni ukukhuzwa ngifuna ukukutshela ukuthi le message yakho le buyele ekhaya isikhathi sisasekhona ungabuyeli kwahlatshwayo
sebathi kuphelile sebathi indlivalwe ngehlahla abantu abadala bandlulile hey wena landa izibusiso zakho basaphila emathuneni ayikho asikho isibusiso labantu balele angeke baphinde bavuka lithi iBhayibheli kunomngcele phakathi kwethu nabantu abalele there is no way bangabuya bazokubusisa sebandlulile emhlabeni mawufuna isibusiso namhlanje buyele ekhaya yoqala intathelelo basaphila bazokwazi ukubusisa bantu abasha lalela umuntu omusha namhlanje le message ngenzeka uNkulunkulu uyikhiphele wena ngifuna ukukutshela ukuthi omunye una 10 years asebenza kodwa namhlanje umama usahlala emkhukhwini onethayo umama usahlala emkhukhwini onganasitulo lo muntu uhlala ku mansion house lo muntu useparlament lo muntu useEscom lo muntu uyitaxi driver lo muntu lo unomsebenzi uyadla uyasutha kodwa umzali wakho ukhala izinyembezi usuyabuza busisiwe washonaphi ubusisiwe uyakhuleka ubusuku lemini uthi Nkosi noma konke sekungenzeka kodwa buyisa indodakazi yami ngaleso sikhathi umzali azaphuma shona kukhumbula ekhaya athi ngalahlekelwa ubusisiwe uyangutshela ubusisiwe ubhekile unamahloni namuhla ngoba ekhaya kusemkhukhwini yena uhlala ku mansion house uyangutshela ungabi namahloni wa background yakho ngoba ibackground yakho ifoundation yala uyakhona uma ungakhohlwa ibackground yakho uzowa nokuwa you won't be successful ngeke uzuphumelele impumelelo yakho irelaye kulaba bezali uma ngabe ukhohlwa laba bezali forget about everything uzofa 2 years eEscom ufe bathi bamloyile yekelana uqambela abathakatha amanga nekela uqambela usathana amanga usathana ukhathele ngabantu abafika ngaye ngezinto abazenzayo kodwa buya ngutshele uzofa ubulawa ukuthi uhlula iresponsibility yakho bayithatha bezali responsibility it's your turn now ukuthi ambe uyothenga impuphu banake labezali umuntu omusha uma ufuna ukubona impumelelo yakho naka bezali bakho uma uJehova khuluma ngabezali undlulela konke umuntu omdala okhona estradini hey bantu abasha nihlazo it's an embarrassment uthola umuntu omusha ebhasini ahleli phansi isalukwazi esidala nedondolo simile uhlela umuntu omusha akayiboni nenkinga mawuthi ukhuluma naye athi kanti wayibekangaphuki lo bekufanele avuke ekseni angithi ufuna isidi uyangutshele uNkulunkulu makhuluma ngerespect makhuluma ngenhlonipho akakhulumi kuphela ngomzali wakho kodwa ukhuluma ngawo wonke umuntu omdala okhona la endleleni kungenzeka ukuthi ukalesali namhlanje uNkulunkulu beyafuna ukukubusisa ngaso ngenxa yokuthi umthukile ulahlekelwe isibusiso umuntu omusha bantu abasha sengiyayivala le ndaba manje kodwa ngingakayivali ngifuna ukukutshela ukuthi lokho lomthathela umndende isibusiso sakho sihleli lapho lo mama ongamnaki leso stepfather leso sikhomba ngemini namhlanje zonke ibusiso zakho zihleli lapho le mansion house ohleli kuyo akunasibusiso engifuna ukukutshela kona ukuthi ngisaya emthandazweni umuntu omusha ukukhuleke nami uNkulunkulu akusize akukhuleke nami umuntu omusha ungalahlekelwa ilezinto ezigugu kuseseyilesikhathi samanje basaphila bezali unethuba lokuthi ungabuyisana nabo basaphila bezali unethuba lokuthi ungenza kahle siyamthandazweni umuntu omusha siyamthandazweni sizokhuleka sicela uNkulunkulu ukuthi ayintervene siyasondela baba wethu oyingcwele siyasondela mnikazi wokuphila kwethu siyasondela alpha no omega ezweni esiphila kulo eSouth Africa yonkana naba abantu abasha baba wethu oyingcwele abaphila ezweni lakithi abalahlekelwe baba inhlonipho siyakhuleka baba wethu oyingcwele sisondela nabo kuwe sithi baba wethu oyingcwele yelula yakhe ingalo aku-intervene Jehova aku-intervene somandla ngoba emakhaya abazali bayakala bayabubula baba wethu oyingcwele batshela wena uNkulunkulu wethu othembekile ukuthi buyisa abantwana babe bahleli kuma luxury house
siyakhuleka baba ukuthi namhlanje akudlubulundele somandla aku-intervene Jehova ulubuyise ubunye phakathi kwabezali nabantwana ubuyise ukuthula emakhaya ubuyise inhlonipho ezweni lakithi abantu abasha bazi ukuthi wena uNkulunkulu. Siyabonga baba wethu ingcwele ngoba kukho konke singakwazi ukudlula ngaphandle kwakho. Ngakho baba siyakumema ukuthi empilweni yomunye nomunye umuntu okhona eSouth Africa okhona ezweni esiphila kulo akungenelele baba wethu ingcwele uvusa unembezo ofile uvusa unembeza abantu babuyele emakhaya abantu babuyele kubezali baba wethu ingcwele siqala konke lokhu ngokukwethemba ukuthi uNkulunkulu futhi uthembekile akekho baba ofana nawe egameni nasekazini kaJesu amen.